učinio tu veliku čast. To je dr. Alexej Timofejev, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Evo, predajem mu reč. Dakle, imate sve, Dragi kolege, tema ovog današnjeg predavanja je ruska politika na Balkanu 1915. godine. Dakle, ruski strateški i taktički cilj na Balkanu 1915. godine. Gledamo generalno na političke poglede i političke Rusije na Balkanu za vrijeme Prvog svjetskog rata, a preciznije 1915. godine, možemo da ih podelimo na strateške i na taktičke. U strateškom smislu radilo se o civilnom projektu povratka pravoslavnog krsta na Svetu Sofiju, odnosno kontrole nad Morevozima. I ovo nije bilo samo jedna vrsta geopolitičkog strateškog projekta, već ideološkog projekta. Kao što smo o tome govorili i na prethodnom našem predavanju nekoliko dana, faktički Carska Rusija predstavlja neki pandan sadašnje Saudijske Arabije. Dakle, ekspanzija, odnosno održavanje jedne religije je bila nekom vrstom ne samo spoljnopolitičkog pokrića nekih spoljnopolitičkih mjera, nego je prednošću samo po sebi i razlogom za postupanje samo po sebe u unutrašnjoj motivaciji ponašanja vladara ove države. Dakle, što se tiče geopolitike, očigledno da kontrolu nad Novomorskim Morevozima za Rusiju bila je ravna ideji britanske kontrole nad Gibraltarom, severoameričke kontrole nad Panamom i tako dalje. Ruski taktički interesi na Balkanu su se ticali osnovcu na pravoslavne slovenske države na Balkanu, uz jačanje njihovih uzajemnih veza i širenje njihove utjecajne zone na uštrbne slovenskim državama i jugoistoka Evrope. Dakle, ovdje se radilo uglavnom o tim pravoslavno slovenskim državama, Srbija, Crna Gora, Bugarska, gdje utjecaj, ali i odnose između elita i Rusije, ali i lokalnog stanovništva i Rusije bilo je različito. Što se tiče širokih narodnih masa, mi teško možemo da provedemo razlike po odnosu, pozitivnom odnosu prema Rusiji, ako govorimo i o Srbiji, o Crnoj Gori, Grčkoj i Bugarskoj, ali u smislu elita bili su tri različite verzije. Najbolji odnos prema Rusiji i prema ruskim merama na Balkanu Rusije u Srbiji. Za vrijeme Prvog svjetskog rata 1914. i 15. su bili čak ruski mornari, artilerici, inženjeri, medicinsko osoblje, između ostalih savezničkih snaga koje su stigli. Bila je određena financijska, vojno-politička podrška srpskoj vojsci. Nešto poput toga nazivalo se početkom rata i uoči rata i prema Crnoj Gori. Međutim, već od rusko-japanskog rata, pa sve, odnosno od 1905. pa sve do kraja Prvog svjetskog rata dolazi do polako razdvajanja dakle, tih ruskih tendencija koji su bili u širokom narodu
gore. Dakle, situacija u ovoj drugoj srpskoj državi u tom smislu je bila veoma povoljna. Ali što se tiče državne vrhuške pojedinih članova dinastije, ovdje je bilo sve manje i manje naklonosti Rusiji i sve veći i veći simpatiji prema Italiji i Austriji. Zapravo, to je bio paralelno proces koji išao sa ruskom podrškom idejima srpskog jedinstva i suvišnosti duple državnosti za jedan narod. Na istoku Balkanskog poluostrva situacija je bila mnogo gora. Bez obzira na rusijsku retoriku pojedinih političkih partija, narodne simpatije koje je izazivala država osloboditeljica u redovima širokih narodnih masa, između elitističkih političara bili su pronemačke poglede. Centrom ovih pogleda bila je bugarska carska dinastija Coburga. Faktički radilo se o jednom veoma specifičnom odnosu prema Bugarskoj, jer ovdje osim tih lokalnih političkih struja razlikovala se i ruska politika koja je zavisila od toga da li pripadnik ruske političke, društvene, naučne, akademske elite spada u niz liberalnih ili konzervativnih struja. Liberalne struje Rusije bili su u većoj mjeri naklonjene Bugarskoj. Najbolji primjer toga je Miljukov, recimo. Doduše, dolazeći u Sofiju i čitajući kao profesor predavanje, kritikujući samodržavlje, on je mislio da kritikuju samodržavlje pred kolegama koji ga razumeo, ali u većoj mjeri čitanje nekog lekcija bila kritikom Rusije. Dakle, radilo se o tom veoma specifičnom poklapanju različitih ideoloških struja u samoj Rusiji i neširenja tih pronemačkih kritičkih pogleda u vrhuške bugarske države. Zapravo, Rusija, bez obzira na predloge pojedinih vojnih komandanata, bez obzira na predloge srpskih saveznika, nije održala Bugarsku u svom geopolitičkom krilu, geopolitičkom lageru i pokazala je relativnu slabost ili humanost, jer u prepiski ruskih diplomata iz Sofije više puta je bilo pomenuta potrebnost da se izbjegne građanski rat, nemogućnost prolivanja bratske krvi. Dakle, radilo se o tome da Rusija namjerno odbijala sve nasilne načine da se Bugarska zadrže u ulogu saveznika Antante, pa i saveznika Rusije. Ovo humanost, odnosno slabost Rusije, koja je imala moralne dileme u tome da pruže vojno-politički pritisak da sačuva neutralnost Bugarske, očigledno je odskakalo od ponašanja zapadnih članica Antante prema drugoj balkanskoj zemlji, Grčkoj. Grčka početkom Prvog svjetskog rata nije pokušala da stupi u rat na strani centralnih sila, već je samo pokušavala da zadrže neutralnost. U Grčkoj, za razliku recimo od Bugarskoj, nije se lomilo o tome da li će ona da stupi u rat na strani centralnih sila i Antante, već o tome da li hoće ili neće da zadrže svoju neutralnost. Ovdje engleski i francuski uopšte nisu patili od viškova refleksije, pružili su jak politički pritisak. Na čelu pristanice Antante bio je premijer Venizelos, na čelu germanofilskog lagera bio je grčki kralj Konstantin I, koji je pokušao da spreči grčko stupanje u rat i tvrdio je da u okolnostima izbijanja svjetskog rata u ugovoru iz 1913. godine između Srbije i Grčke nema snaga. Ovaj raskorak između elita, između dela elita germanofilskih i pro-antanta raspoloženih elita, vodio je do velike narodne šizme, do epske bitke između dobrog i neutralnog, koji se završio veoma jednostavno, a završio se iskrcavanjem savezničkih trupa, 150.000 vojnika Antante, bez obzira na svu neutralnost, Grčki iskrcali su se u Solunu i na taj način definitivno su prelomili neutralnost ili ne neutralnost kontinentalne Grčke.
Kada ovo iskrcavanje koje je bilo dozvoljeno od strane Venizelosa počelo direktno da kose sa neutralnim statusom Grčke, onda Engleska i Francuska su formirali sredinom 16. godine lojalnu grčku vladu u Solunu, paralelno onoj vladi u Atini, koja je bila formirana poslije pada vlasti Venizelosa. Tako jedna država dobije dve vlade, bile de facto podeljene. U novembru 1916. godine dolazi i direktnog vatrenog obračuna između grčkih vojnika, regruta, koji nisu htjeli da idu u rat, i francuskih marinaca. Engleski i Francuska su zarobljavali grčke brodove, nekoliko mjeseci su držali morsku blokadu Peloponeza i jednostavno su postavili lokalno grčko stanovništvo na ivicu gladi. U junu 1917. godine savjetnici su krenuli još direktno i pripremili su da će da bombarduju iz brodskih topova Atinu. Ako koja ne abdicira, na čelo države ne dođe vlada prema njihovom izboru. Dakle, na taj način potpuno su masivno instalirali aktualnu vlast ne samo u Solunu, nego i kompletno u celoj zemlji. Nakon toga grčki kralj abdicira, formira se nova pro-saveznička vlada, a Grčka stupa u rat protiv centralnih sila. U ovom referatu vratišemo pažnju na jednu konkretnu stvar koja je bila povezana, gdje je bila povezana cela balkanska situacija sa ruskim taktičkim interesima na Balkanu, a tu se radi o takozvanom ratnom tranzitu ili organizaciji vojne kontrabande, koja je faktički na načinom šverca išlo masovno snabdevanje ruskih vojnih i vojno-industrijskih postrojenja preko balkanskih država koji su imali različiti stepen neutralnosti, odnosno učešća u Prvom svjetskom ratu. Organizacija vojne kontrabande, to je ruska organizacija koja se bavila logistikom prebacivanja vojnih tereta za Rusiju, od tačke istovara sa brodom u Solunu, do tačke utovara na ruski brod u luci Prahova, gdje su oni prelazili u ruke ekspedicije za posebnu namenu, ruske ekspedicije koje smo povedali pred našim predavanjem pre godina. Početak maršruta je bio u luci Soluna, gdje je bila organizovana privremena struktura, na čelu koji je bio postavljen bivši generalni konzul u Carigradu Šebunin, redovni državni savjetnik, diplomat sa bogatim iskustvom, sa iskustvom diplomatskog rada na istoku, koji je poznao više jezika, što je bilo jako bitno u okviru Soluna, grada multinacionalnog u tom trenutku. Doduše, većinsko stanovništvo su predstavili solunski Jevreji, ali ovdje je bilo i Turaka, i Albanaca, i Grka, i Srba, Makedonaca, drugih pripadnika različitih naroda, i sa svima njima, sa njihovim interesima trebalo se računati, jer faktički ceo put preko Soluna bio je pod maskom neke vrste ilegala. Osim Šebunina, njemu je pomagao isto još jedan diplomata Nikolaj Dubjavski i inženjer potpukovnik Novikov. Šebunin, koji se bavio koordinacijom veza između Soluna i tačaka istovara, otpreme robe, bio je u stalnoj telegrafskoj vezi sa ruskim vojnim agentima u Francuskoj, Engleskoj, Italiji i tako dalje. U samoj Srbiji tranzit tereta kontrolisuje potpukovnik Novikov, a u Rusiji i u luci Reni dalje širenje i isporuku tih vrsta robe kontrolisao je Edvard Kriger-Vojnovski, vodeći tadašnji ruski stručnjak za železnicu u to vrijeme, koji je kasnije postao poslednji saobraćajni ministar Ruski. Detaljnu biografiju dajem da bi se vidjelo da je to bila jedna vrsta ozbiljne institucije, da bez obzira na sve onako malobrojne dimenzije, to je bila jedna veoma bitna komponenta u ruskoj policiji na Balkanu. Istovar u Prahu je bio organizovan na samom početku preko privremenog greda i Novikov piše da na početku je zatikao katastrofalno stanje, gde faktički nije bilo ni magacina, gde su kutije sa municijom, čak i sa brašnom, železničke šine, sve su ležale u blatu, pored polomljene prilikom istovara kontejnera, u kiši,
i dakle sve to bilo veoma loše za trajno čuvanje tereta. Početkom vojnog tranzita za Srbiju ovaj pristup više nije moglo da se toleriše i do maja 1915. godine bilo izgrađeno nekoliko magacina, stacionarno pristanište, kasarna kuhinja za ratne zarobljenike koji su radili na pretovaru. Postupak pretovara organizovao je još jedan ruski oficir koji je stigao samo sa tonavim izrednjem. Dakle, osim toga, kasnije, osim Renije, počeli da koriste Radujevac, Usjak kao rezervne tačke za pretovar, jer broj tereta koji je išao bio je previsok za jednu u Prahovu. Od Prahova do Zaječara pruga je išla širokih traka, ali bila je veoma stara. Vozni park je bio star i malobrojan i zato za jačanje ove linije iz Rusije stigli su dve nove lokomotive i 30-ak vagona. Stanica Zaječar je bila povezana uskotračnom železnicom sa Paraćom. Pretvor u Zaječaru bio je maksimalno brzo usled dobrog rasporeda stanice gde su široke i uske trake dolazili u direktan bočni kontakt. Na taj način, što se tiče zaječarske pruge, ona se pretvorila u jedno od bitnih čvorišta za pretovar robe koji su stizali iz zapadne Evrope za Rusiju. Da ta pruga pojača, uskotračna pruga Paraćin-Zaječar, da se ona pojača, onda u maju 1915. bilo je nabavljeno i prebačeno na ovu liniju 14 lokomotiva i 45 teretnih vagona iz jednih američkih država. Su morali da proputuju dosta veliki put da bi su stigli tamo. Ovo ideje puta bio je veoma komplikovan, pošto je išao putem neravnim, sa puno krivina, uspona, tunela, što je činilo komplikovanim prevozom delova aviona i automobila. Dakle, radilo se o jednom veoma specifičnom putu koji je ipak morao da funkcioniše u uslovima odsustva direktne trake. Iz Paraćina vagoni su direktno putovali krupnom tranzitnom magistralom Paraćin, Niš, Đevđelija, Solun. Ipak, inženjeri vojne kontrabande nisu gubili nadu da ubrzaju taj put i dolazi do ideje o tome da mora da se podrži već postojeća ideja o direktnom putu železnice od Zaječara do Niša. Zapravo, deo te pruge od Zaječara do Knjaževca već je radio i bio je pušten u upotrebu 28. januara 1915. godine. Ali drugi deo od Niša do Knjaževca tek morao da se izgradi. Na njemu je radilo više srpskih i ruskih inženjera. Rusija je pomogla srpskoj vladi sa kreditom od 7 miliona franaka. Projektni cilj je bio da se izađe na brzinu petanja od 90 do 90 km na čas, a sad i propusnom snagom od 100 vagona dnevno. Tačka za puštanje je bila 1. novembra 1915. godine, ali to nije bilo ostvareno do kraja. Osim novčanih sredstava, Srbija je koristila rad 14.000 austrijskih ratnih zarobljenika koji su dan i noć radili na izgradnji mostova i tunela. Jedan od tih tunela kroz planinu Gromada je imao pogonsku dužinu od kilometra i pol. Usled pada Srbije u jesen 1915. godine ova linija nije bila dovedena do kraja i proradila je tek posle Prvog svjetskog rata i radi sve do danas u okviru Timočke železnice. Veliku pomoć komunikacije sa srpskim vlastima pruža je organizacija vojne kontrabande ruski diplomatski aparat u Srbiji, poslanik Trubetskoj, vojni agent Atamonov i predstavnik ruskog dunavskog pravobrodarstva u Prahovskoj luci. Što se tiče Trubetskoje, kao što se tiče Štrandmana, mi svi znamo da postoje njihove memoare. Ali interesantno je primetiti da je Atamonov također ostavio debelu knjigu memoara koja nije još objavljena, koja je čuva svog dana ratni dnevnik o 15. godini koji čeka svog dana za objavljivanje u Ruskoj vojnoj istorijskoj arhivi. Skoro kolegi su pronašli taj dnevnik i priča se o potrebi objavljivanja. Verovatno i tamo biće nešto interesantno u vezi ove teme, a i globalno u vezi srpske
Srpskog rata. Materijale za tranzit su stizali iz zapadne Evrope, iz Italije, Engleske, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država u krupnu luku Solun, koja je, kao što smo već rekli, bila zvanično neutralna. Zato su narudžbine stizali formalno na adresu srpske zadruge. Istovar i utovar u vagone također se vode pod kapom srpske zadruge. Vagoni su također bili srpske i to po veoma povoljnoj ceni. Dakle, po ceni po kojoj su za državna preduzeća srpska zadruga srpska davala, po istoj ceni su davali i za ruski vojni tranzit. Što ostalo bila slična praksa i sa srpskim teretima koji su išli za potrebu Srbije teritorijom Rusije, gde također su išli po cenama za ruske državno preduzeće. Stizanjem vagona u Srbiju, granica Srbije u to vreme bila Đevđelje, vagoni su stizali na srpsku teritoriju i tamo maškarada više nije bilo potrebna, više srpski vojnici i ruski oficiri nisu trebali da glume predstavnike srpske zadruge. U ovom delu srpskih pruga je rukovodila Niška uprava železnička, gde je bilo smešten sam potpukovnik Novikov, koji se osnovio u svom radu na srpski predstavnike železničku u Nišu, Đevđelji i Solunu. Broj ruskih vojnih lica u okviru logističke podrške za tranzit na području Srbije bio je minimalan, a stanica na Parčanu i Zaječaru radio po jedan bivši savjetnik ruskog konzulata, nekoliko podoficira i vojnika. Dakle, radilo se o veoma malobrojnom, ali efikasnom radu, koji je pak bio prekinut nakon 8 meseci stupanjem Bugarske u rad. Aktivnost ruske vojne kontrabande u Srbiji bila je presečena u septembru 1915. nakon 8 meseci svog delovanja. Posle prekida rada vojne kontrabande, potpukovnik Novikov nije htio da napusti Srbiju, uprkos dozvoli od aktuelnog državnog savjetnika Šebunina i javio se na raspored poslaniku Trubeckom, vojnom agentu general-majoru Artamonu, jer njega je bilo sramota da napusti Srbiju u teškim trenucima. Bavio se Novikov, pošto je bio stručnjak za logistiku, evakuaciju vojne Crvenog krsta, personala, ranjenika, je bio jedan od posljednjih Rusa koji su napustili Niš nekoliko dana nakon naredbe o evakuaciji većine diplomatskog osoblja i srpske vlade početkom oktobra. Kasnije, 14. oktobra, nastavio je rad na evakuaciji osoblja bolnice, minera, ruskih mornara iz Kraljeva, prikupljajući na taj način i komande kapitana Iljina i Livande, o kojima smo govorili prethodnog dana. Ovom povlačenju morao je da ostavi svoju imovinu osim hrane, jer je broj raspoloživih prevoznih sredstava bio je u rapidnom opadanju. Interesantno je da su opremu i municiju ostali bez pokušaja deaktivacije, jer srpska vrhovna komanda nadala se da svakog dana može da dođe do prekida ratne sreće i da dođe do kontroofanzive i onda ne može da se uništava ono što će biti veoma brzo vraćanje. U kasnom povlačenju dolazi do odlaska preko teritorije Kosovske Mitrovice, Prizrena, Bitove, Soluna i do izvlačenja povednih njemu kolona mornara i minera. Po povratku u Rusiju u januaru 16. godine potpukovnik Novikov je bio postavljen za načelnika železničke pruge krupnog saobraćajnog čvora na jugu Rusije, stanice Voronež. Stanica Voronež, grad Voronež ima u to vreme 100.000 stanovnika, dakle, otprilike red veličina Beograda, Zagreba, Subotice. Koliko je tereta ipak uspela da prebace ruska vojna kontrabanda, ovde vidite pravac kojim se kretalo, od Soluna do Prahova i posle do Renije. Dakle, mora da se kaže da ta osnovna količina prebačenih tereta nije bilo toliko velika. Radilo se tek o početku neke rute koje bi moglo da odigra ulogu poput onog murmanskog tranzita, Lend-Liza, koji je odigrao značajnu ulogu u ratnim napravima Sovjetskog saveza 1942. i 1943. godine. Interesantno je, gledajte pažnju, da bez obzira na relativno male ukupne brojeve, dakle oko 5.000, manje od 6.000 tona prebačenog tereta, radilo se o jednom veoma specifičnom i retkom
tehnološkom smislu teretu, poput transformatora, barografa, radiostanica, reflektora, aparata za i delova motora, delova za avione. Dakle, radilo se o tim stvarima koje nisu u dovoljnoj meri mogli da proizvede industrija carske Rusije. Rusija je izgubila Balkan 1915. godine jer predatne greške ruski diplomati nisu odlučili da reše pitanje pacifikacije i rješavanja bugarskog pitanja zbog očigledne tehničke kopnosti ovog zadatka i bez potrebne vojne i političke pripreme. Gubitkom Srbije Rusija je gubila i vojni transport koji je bio na pragu toga da odigra ulogu sličnu ulozi Mormanskog maršruta i zapravo možemo da kažemo da gubitak Balkana uveliko se oslikavao za tadašnju Rusiju neposredno u gubitku tog vojnog tranzita preko teritorije Srbije i Grčke i doprineo je preopterećenju ruske privrede i industrije, što je dopunski vodilo pogodnim uslovima za izbijanje revolucije 1917. godine. Znači, između ostalog i taj faktor je uticao na izbijanje revolucije, usled koje Rusija, bez obzira na sve svoje žrtve, izgubila je 2,3 miliona vojnika, dakle, najveće žrtve od svih učesnika Prvog svjetskog rata. To su podatke koji su bili izbrojene za vrijeme rata, posle su bili verifikovani od strane sovjetskih istraživača, poklapaju se i sa demografskim trendovima. Dakle, o tim podacima ne može da se kaže onako kao što se govorilo o nekim podacima u nekim zemljama gde broj ubitaka bio je veći nego demografski problem u tom vremenu. Dakle, ovo je baš objektivna brojka i bez obzira na sve ove brojke, gubitke, Rusija nije uspela da ostvari ni svoj strateški cilj koji se nadalo ostvariti nakon poraza centralnih sila na Balkanu. Na taj način dolazi i do poraza strateškog usled taktičkih proračuna Rusije na Balkanu 1915. Hvala na pažnju. Doslednost koju utvrđujemo u komparaciji sa zapravo arhivskim izvorima jeste vrlo
nivou, što svakako daje poseban značaj jednom memoarskom delu, a znamo da imamo raznih obzira kada su memorski izvori u pitanju pogotovo za ovako važne istorijske događaje. Dakle, Strandman je bio izuzetno dobro informisan i upućena ličnost o uopšte balkanskim problemima. Proveo je značajne godine na Balkanskom poluostrvu, 908. i 909. godinu proveo je u Sofiji, znači bio je u Bugarskoj, a onda je svoje pristupanje do 11. produžio carinu u Cepinu, pa je 11. došao u Srbiju i bez namere da ostane dugo, tu se zadržao u Beogradu do jula 14. a potom u Nišu do septembra 1915. Zato što je umeđu vremenu naprosto preminuo ruski diplomatski predstavnik u Srbiji Hartwig i tako je on bio zapravo po zadatku raspoređen da to bude. Sa više aspekata zapravo iz raznih balkanskih predstavnica je moglo da prati taj kotor koji je ključan na Balkanu, a što ga karakteriše posebno kao humanistu, to moramo istaći, to je što gotovo ne verujem kakva je idealna sredina između prosrpski orijentisanog Hartwiga, koji radi svuda vrlo vatreno i često imaju taktične srpske interese, ili možda bugarofilski naslednog Miljukova, ovdje pomenuto. Znači, Strandman se našao u sredini, sasvim hladne glave, što ipak nije česti slučaj sa memoarskim delima kada su u pitanju važni istorijski događaji poput Svetskog sukoba. Polovina uspomena je posvećena sukobu 1912-13, a druga polovina knjige je zapravo i nešto više posvećena ovom periodu 14-15. Rusijskom ratu koji je bio ovdje. Događaji su, rekao bih, koje je on iznao kronološkim putem i vidi se po metodološkom principu koji je on sam sačinio rukovodeći se dokumentima i svoje arhive, koje podnese s tobom, jasno je da je on, po mom dubokom uverenju, jedna od onih zlatnih medalja ruske diplomatije. Nisu Srbi imali mnogo sreće da se sa takvim zlatnim medaljama upoznaju u 19. i početkom 20. veka. Mišljenja sam da do dolaska Čerikova u Srbiju 1901. godine nije bilo takve, da kažemo, tako eminentno i školeno, obučeno, odmereno, umereno, vaspitano u svemu, da kažemo, tipsku diplomatiju koji zastupa u potpunosti stavove svog kabineta. Strandman kad je došao, pa, da kažemo, njegova kritičnost je velika ne samo prema ruskom predstavniku u Srbiji, dok je bio uz Hartwiga za vreme kako je napisno preminuo. Znači, ta strast sa kojom je Hartwig se upuštao u političke diskusije, branići srpsku stranu, onemogućavajući pokušaj stvaranja Balkanske federacije na čelu sa Turskom i tako dalje. To je bilo prvo stranično Strandmanu. Sa druge strane, veliki kritičar i srpskog diplomatskog zastupnika gospodina Svalajkovića, koga znamo iz svih onih zbirki objavljenih dokumenta iz Ministarstva inostranih dela. O tome smo prvo malo razgovarali u historiografiji. Strandman, upravo zbog svoje objektivnosti hladnog suda, iznosi nekoliko zanimljivih zapažanja da je Svalajković čovjek koji predimenzionira poruke koje se šalju iz Petrograda, da nije dostojan da careve misli i poruke dostavi srpskom narodu vladi, zato što je suše sa mnogo emotivnog navoja i strpljenja sluša, on priča i to što prenosi, Strandman tvrdi da to nije u interesu Srbije, a svakako je u interesu Rusije, koja je stala za interesima srpske države. Drugo važno, o kojem Strandman govori u svojim uspomena, svakako, tiče se šta je vrlo važno pitanje o kojem je možda danas načisto. Ako želimo da mislimo, možda postavljamo ovo pitanje, ne zbog revizionizma, da to upoznamo sa što više
šalje poruku u Beograd Štampanu ovako. Recite Srbiji da u krenu sutra da će svakako nestati i zato savjetujemo da se žele bez borbe i da se obrati za pomoć velikim silama. Znači, da Štampman proceni da li su prilike da sačuva Štampman je odlučio da ne obavesti na takav način srpsku vladu i kralja s ruske strane procenio je da ima još mesta da se vidi da će biti i kako će se razvoj događaja teći i na osnovu toga se dalje uzimati novi koraci. I vrlo su, kako bi rekla, Štampman je majstor detalja. Ono što nismo vidjeli u drugim izborima, što ovdje vidimo, to je taj psihološki moment koji on opisuje uz ovine dokumenta kada razgovara sa Pašićem, kada razgovara sa Aleksandrom Karađorđevićem, kada saopštava poruku iz Petrova. Kaže Štampman, kad je Pašić plakao, primići vest da se Rusija neće ostaviti sa Gracem, ali to je išlo iza zapete, ali Rusija neće ostaviti. Kaže Pašić, skroz je, znači prenebregnuta suština poruke, na miran ishod i na nemogućnost Rusije. U toj poruci, ja sam tu istu poruku čitala mnogo puta u ruskim arhivima kada u pitanju 19. Pitam se kako to Srbije razume, mene interesuje uzmane, naravno sa srpskog stanovišta, srpske istorije i ove katastrofe Prvog svjetskog rata i naravno prvih ratnih godina dok Rusi razmatraju tu na strateško pitanje da li je Rusija dopirivala Srbiju, optužbe skida sa sebe da nije, da je dokaza i Štampmana sada, vidite da nije. I tamo odluka cara Nikolanja da čuva Aleksandra kao rođenog sina je došla u epicentar, koja ima i drugim izvorima, ali istrgnuto iz konteksta. Štampman ovde čitao nije dalje. Znači, nemoj, nije dobro za vas. Zato je smatra da je Stolajković nije dobar predstavnik Srbije. Naravno, znamo da je Stolajković Pašić prijatelj, i da Pašić ne namerava da ga makne sa tog mesta. I Pašić ga brani, kaže, nije u Stolajkoviću problem, nego je problem u tome što Rusija ne žele da prihvate ono što su naši interesi. Ja? A ne radi se o Stolajkoviću. Štampman iz tih susreta sa Pašićem i Karađorđevićem tačno vrlo slikovito odražava tenziju koja je vladala, dvoumljenje, probleme, odluke. Suze na licu predsjednika vlade su održavale samo agoniju u kojoj je zapravo živi čitava zemlja, iščekujući šta će dalje biti. A onda, kašnjenje sa vojnim pomoćima do srpskih pobjeda, svakako Srbi nisu propustili priliku da zahvale Rusima što je kad god je došla ta pomoć iz Svetog Dragucena bila za velike pobjede 40. godine. Međutim, ono što je mnogo važno, toga nema mnogo u ovim zvaničnim natavskim izvorima, u zvaničnim registima, mislim iz kabineta, a to je da je i Štampman znao kao i njegov naslednik Trubecki da je Srbiji mnogo teško i da ona nije u stanju da donese tu odluku koja su joj tražili da je pre svega mobilizacije za 15. godinu i nastavljamo. Dalje nastavljamo. Šta će biti posljedica nepristajanja mobilizacije na zahtjeve Ruske? To, kad gledamo i čitamo, ja sam samo nešto odvojila, ali ono ništa, Štampman više. Jer to je vrlo teško za se. Da ima više sporova, teške situacije u zemlji, znači problem je bolest. Mislim, i nije moguće da se odrekne dela svoje teritorije i također ne u uslovima i pod uslovima od koje se to nije traži. A svakako da su zapadne saveznice činile sve da Rusi taj konflikt moć daju, da oni pritisne Srbiji kada su u pitanju organizacije koje treba Srbije da uđu. Pre svega, znači, na tome su radili i francuski i britanski kabinet, zato što je Francuska želela da brzo razrešenje krize i ona je mislila da se to može postići jednim kompromisom, da Srbija,
imajući u vidu žrtve saveznica do sada, to govorim u maju i junu 1915. godine, imajući u vidu žrtve saveznika, Srbija bi morala da bude obavezna prema njima. Žrtvama Srbije naravno nema ni reči. Znači, Srbija je obavezna da posluša savet, i da na taj način se zadobije taj bitan, da kažemo, suorganizator, odnosno sudelatnik kakva je bila Bugarska. I tu su neke, da kažemo, možda teške reči male, kada je nešto pravno prenosio poruke ministra predsjednika prijateljstva sa Zananom, to je vrlo karakteristično. I već u priču su udenuti neki novi momenti, a to su Pašićeva propaganda u Parizu i Londonu oko jugoslovenskom pitanja, koja se paralelno vodila i nastojanje da se dođe do dogovora sporazuma sa Rusijom na koji način bi eventualno bez Barbarske doline nekim delovima Makedonije mogli u Bugarskoj, ali ukazujući način da Bugarska dobije naoružanje od Nemačke, Austro-Ugarske i da to može da operira da su male šanse da se prepoznaju sa svoje strane. Zašto ovo govorim? Zato što čini mi se da je Štramer zaveden u jednom momentu, on govori Pašićem jeziku Slovenstva. Pašić je skoncentrisan na srpsku crnogorsku zajednicu, jačanje te zajednice i ne misli o ja već čitam iz toga da je Pašić bio ozbiljan i ključ i vežan tumac, da je on govorio o svemu što je zapravo kada je pritiskala, što je trebalo da čuje. Jer on je u našem ministarstvu inostranih poslova. Najveći deo toga nije publikovan, nalazi se u Srbiji, svedoči o tome kako je paralelno sa time Pašić vodio pregovore i slao delegate da u Londonu nisu potrebili jednu stvar, znajući da je se protiv toga, znači automatski, da se ne bi zavedili kako i koji način je živnula propaganda Jugoslavije. Štramer piše suptilno o tome, ne želi da okrije Srbiju što ranimo na koloseka, kada bi saveze sa Londonom bi pregovarali sa Rusijom, ali tu već u junu 15. godine mi već zapravo imamo na koloseka. Javlja se pitanje Badanka, javlja se pitanje se jače pritiska zbog Bugarske, javlja se pitanje sa Hrvatskom sistemom, da to pitanje recimo u dokumentima naših zbiva tretiraju Pašićevi diplomatski zastupnici. Samo način u junu mesecu 15. godine, u vreme kada Srbija mora da pokaže svu dobru volju da želi da se sarađuje, pregovara, organizacija, da želi da učini sve što je u njenoj moći da se Jugoslavija dobije, ali da opet ne može držati svoje životne, državne, nacionalne, etnografske interese, zato što je to nemoguće učiniti zbog naroda, zbog vojske i tako dalje. Iz Petrograda Spalajković piše, citiram reči sa Zonom. Mesto da prelazite u ofenzivu, vi ulazite u Armenu, želite rad sa Bugarskom zbog Makedonije, ali Bugovi neće rad. Kaže, oni su jači oni su jači od vas, a vi ste ih pobedili, misli ste na prošli rat, kaže, pobedili zato što bugarski vojnici nisu hteli da ste tu, jer su znali da je ta rat delo nekoliko nevaljalaca kao Savova. Ja želim da osiguram mir između vas i Bugarske, zbog toga i tražim Makedoniju, kaže se. Hoćete li Hrvatsku? Ne možete i jedno. Vama je budućnost na zapadu, a ne u razvoju Makedonije. Sasvim transformaciju. Ljudi koji je tada se govara protiv jugoslovenstva, izbog katoličkog parlamenta, rimske kurije. Znači, ona intenzivno čita 19. vek i počita 20. drži srpsku političku elitu, znači, strogo daje od jugoslovenstva i od te opasne igre koja može da se izrodi dušavanje carstva, stvaranje velike jugoslovenske drže sa katolicima, sa Hrvatima, sa Slovencima. U ovoj poruci kaže direktno, ne može biti jedno i drugo, vama je budućnost na zapadu, ne u razvoju Makedonije. Ja hoću da stvorim veliku Srbiju, obezbeđenu Bugarsku i
spoljni faktori. Znači, Rusiji se da shvati da njoj za 2 miliona vojnika treba oružje, a ako želi oružje, može dobiti iz Francuske. A ako hoće dobiti sa tih strana oružje, ne treba Dardanelija, ne treba Dardanelija, normalno Bugarsku dobili svoj stranu i, znači, priča za njega radikalno za stvar. Znači, i odluke koje su srpski političari i državnici u to vrijeme donosili, kao i, naravno, predsjednici vladarske kuće, nisu bili malo jednostavni i jednobojni. Nego su bili izuzetno složeni. Tek pitanje banana. Nema vremena sada da se upuštamo oko toga. Šta mi hoće, šta mi hoćemo, kako to i na koji način radimo. Štradman je odličan, kako bih rekla, motiv za sva ova pitanja. Ja sam samo pokretala one važna o kojima je on govorio, naravno više je bio važni vezano za sve ove događaje. Ali Štradman dokumentovano citira, navodi, ne krije ništa, otvoreno samo priča. I to je veliko zadovoljstvo svakako. Verujem da će i drugi član koji se spremaju za objedinjenje biti dragoceni, svi su dragoceni i bitvi. Ali svakako da u ovih godinama je jubileja, a možda i posle kad malo sprovođu, da kažemo, ove obaveze svečarske, da se vratimo ovom izvoru, a da, što se kaže, na još nekoliko mesta detaljnije posvetimo i elaboriramo neke važne momente koje su sa stanovišta odluka srpskih izuzetno bitne. Hvala vam na pažnji. Nešto samo da primetim, meni se to onako djelo samo me podsjetilo na to, ako se sjećamo San Stefanskog mira, glasno, neki glasno, mislim, ova ideja da se preko Bugarske kontroliše Balkan, mislim da što se Rusije tiče, nije tako neobično. Ako se sjetimo San Stefanskog mira i težnje da se pre toga preko Bugarske egzarhije, znači uspostave nekakvi uticaji na Balkanu ruski. E sad, taj pritisak da se u korist Bugarske odrekne Srbije, Makedonije, u smislu kao nekakvog izmirenja u odnosu na balkanske ratove, opet nekako deluje kao nastavak te politike iz 19. Da, ja sad kažem. Sasvim je drugačije. To je moment kada je utvrđeno da je veliki vladar Ferdinand zapravo verolomnik, to je čovjek sa kojim se ne može pregovarati, znači se je ulagala, zna sasvim Ferdinand je poznat kristalno jasno. Sada u ovom trenutku već će naći zapravo sa pozicija pre povlačenja diplomatskog zastupnika Rusije i Sofije. Jasno je na njegovu reč i kad ispuniti dobru volju ne može računati i veze koje su stigle u rusko ministarstvo o načinu na koji Ferdinand cirkuliše i koordinira sa predstavnicima nekakvih javnosti zapravo sa Ruskom i šta sa oružjem su zbili tu na znači, čim je ta neposredna, što je ta veza slabila, apsolutno je sumnja ogromna. Znači, sumnja je ogromna. Zato se misli, to je jedino je vrlo značajno pitanje, kako će se ti apetiti zadovoljiti sa delom ili samo sa celom akidom. Ja? I onda tu je jedna ideja srpskog predstavnika iz Rumunije, koji je u Parizu pomagu sa sprovodnjem emisije radija Nikolića, da bi mogla da se predloži Evropi personalna isto tako, nije to nova ideja, personalna unija srpsko-bugarska, se sprovoderskom kućom, baš kaže ne, jer svi oni koji sada misle da mi mislimo na veliku Srbiju, mi moramo da ih ubedimo da uopšte ne mislimo. To ne može. Mi samo branimo naše istorijske metode, naše vojstva, narod, osjećanja i tako dalje, time se branimo, pogotovo u prvi se na velike i vrlo teško srpskim izaslanicima da dođu do 2000
Rusija je tu bila načisto da sam više. A čemu onda taj pritisak na Srbiju da se odrekne Makedonija? Cijele. Da. Ja ne rekao ne, neću da dam cijelu. Ona je naravno neformalno spadstva jer govorila ne, pa onda govorila da ćemo deo ili ima čitav, evo ministarstvo sačuvamo sve, po kojim uslovima 1, 2, 3, 4. A, ja vas priznam za saveznike, saveznika, pa osim toga, ako bude, jel, šta sa naružanjem, šta sa uslovima dalje gratovanja, šta da Bugarska angažuje cijelu svoju vojsku, deo, tako dalje, i da prekine svoje odnose i komunikacije koje ima sa Austro-Ugarskom, sa Nemačkom i tako dalje. Spisak odgovora našeg interesa. Jel? Ne možeš, kakve guraju veliki ima, je veliki rat, mali čovjek je veliki rat. Da sam htjela da kažem na početku, pitanje u slučaju Srbije, veliko ratu su svi mali ljudi, da kažem koliko je odluke, koliko su značajne odluke zapravo bile daleko, koliko smo morali da se adaptiramo, povinujemo, pronađemo bolji način i zapravo smo svi ovdje su zapravo mali u toj interakciji jednog velikog sukoba. Tako da, iako kažemo veliki rat, a mala Srbija u velikom ratu, zapravo ne bismo pogrešili zato što je to svi observiraju pitanja glavna u svim predstavnicama u Srbiji, znači preokupiralo je pitanje brzo rešavanje krize, jednom trenutku da bi maju u junu, u julu, u avgustu i septembru, avgust malo možda meseci u septembru 15. godine, iako svi, znači, imaju, da kažemo, različite uverenje. Ono uverenje problem i pitanje zajednice Jugoslovenske. Ja, ne baš široke zvuke, ali možem da razumem. Francuska opet ne tako rado i ne volim da se po njenoj štampi tako to šire ideje jer ne zna šta će biti i opet da bude uspešan. Sa druge strane, Rusiji koji je dato da kao saveznicu Rusima reši, sa Srbima reši da je izvrši pritisak, onda to može da jedne granica, opet to svakako ima meru. I onda sve što se, da kažemo što se vreme, kako baš kaže, da, doći ćemo do malo vremena i to je značajno. Nama potrebne su nam izuzetno poklonne naoružanja, 15 godina naravno su potrebne, kako su stigli, što znam. Tako da, znači, šta je čudno? Ček čudno. Govorimo o što čudnim stvarima. Mislila samo o tom ponašanju i interakciji da trebamo ono šire polje napraviti. A svakako da tu ima još neki važni pitanja, jer ono što je neformalno činjeno za razliku od ono što je zvanično, sugerisano da možemo sad veliki raskorak da nam položimo kada vidimo koja je to distanca. U kontekstu gledali ste ovo preporuku da se Srbija preda. To je tema koja nam je posebno poznata, ne počne već mnogo godina. Da li je to u bilo kom segmentu bilo realno? I pazite, to bi bilo najbolje, to se ima. A da li je bilo realno, ne znam, 1914. i 1915. da se Srbija preda? Da li je neko istraživao? Da li neko sme to da kaže? Sazonov je napisao te izmeđenike, međutim njemu nema poslušnjava, to je ovako, njima ne, to je ovako negde, kao što su sad došli kod porodice i za neke naslednice, ali ovo što je, to ne ništa raditi. Tu je više apologija, opravdati sebi svoj bol. Nije moglo napisati, kako bih rekla, deseždena carsko. Ja verujem, a poeta rekao, mi nećemo se zaboraviti, to je mnogo puta ponavljamo na svim krivičnim primicima. U svim mišljima napišem na tekst, svi se kao svoj tu naslov, da radimo drogi, da sam svi državama s njegov poslednjeg, da vidimo koji izgledi šta su za nas zapravo značili, ali činjenica da o tome uopšte nije podcast postavljeno za nas. Kada vi tako pošli čoveku diplomati na procenu da li je vreme reći tako nešto. Šta ne mislim na procenu? Neko piše izveštanje. Znači, i vrlo važno, vrlo pečativno, ne mnogo o tome, o tom strahu. Svi položimo, da li su nas, svi što mogu slušati. Stavno zavećeni, stavno zavećeni, stavno zavećeni.
Putina bismo videli da oni kažem nerealne rešenja kabinetski. A da oni sa terena šalju da kažu to nije izvodilo. Upravo to je sada, to je bio i ovaj slučaj. Oni su radili za neko nepostojeće rešenje za zajedni stol i brzi rad su mogli da sagledaju da nema to rešenje. Da li Rusa pomake, kao politika Rusije, zaista ozbiljno počinju da prihvate Jugoslaviju? Stvarno Jugoslavija kao mogućnost ili je to možda samo stilska figura? U tom diplomatskom pritisku. Iskreno da kažem. 3,5 godine jedan mladi kolega dječak je da kako se studijno i radi sa virusom. Znači, od 13. I već. Izvjerite glasnije, malo da slušite se da nešto. Ne. Kažem, jedan kolega mladi već 3 godine sprovodi istraživanja opsežna, znači u domaćim i ruskim arhivima i radi taj period Srbija i Rusija 1913-1918. I očekujemo odgovor na to pitanje. Jel? Konkretno, mimo ono što znamo. Mi sad možemo da pretpostavljamo, fokusirani smo na 17. zbog izlaska Rusije iz rata, pa tu smo skloni možda da više pričamo o tome da bi bilo drugačije, da Rusija je ostala i tako dalje, da je njen izlazak nešto promenio, da je u tom smislu omogućio, da kažem tako, brzo ulaženje u zajednicu Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno Slovenaca, Hrvata, Srba, tako dalje, ali, znači, još uvek nema izvesnog, da kažemo, da li je ovo bila promena. Mi mislimo kad se jedno pitanje rešava ovim putem, odnosno moraš da jedno od potencijalnih saveznika pristaniš da nekom nešto učini da bi se stvar na širem planu sredila, ponuda nije bila beznačajna. Ali iskreno te pažnje ne može ni jedno i drugo. Znači, ono što nije moglo uopšte, sad je moglo kao Srbije da bije. Sad je pitanje da je to uopšte stanje za izbor. Jer ova državna teritorijom je već obuhvaćena međunarodnim ugovorom, znači ona je već u sastavu države. To nije isto kao kad se pregovara o budućim teritorijama koje treba da uđu. Prosto, na pitanju Makedonija do Vardara ili do Ohrida? Bez Vardarske doline. Smatralo se da je to strateški položaj koji mogu. U Srbiji, znači? Tako, u Srbija ne može. Da li Pašak razmišlja o kompenzaciji do Albanije i Svete Jovan Medovske u tom slučaju? Znači, njemu su vrlo teško te kompenzacije, da kažem što je razmatranje. Kompenzacija je išlo i znači, observacije njegove su samo bile da se uvećaju saveznici zapadni, naša Srbija ne može pristati. Znači, i ona je to, znači, doslovce govoreći kad se ne otvori pitanja koja su sporna, bolna i svakako da on ništa od spornih pitanja nije hteo da iznosi pred evropsku diplomatiju, pre, naravno, nego što se steknu okolnosti, znamo da je imao osjećaj istančan da proceni okolnosti i svi su ga smatrali svakako u vodećem krugu ondašnjih državnih političara mudrom osobom, odnosno sposobnom za tako političan trenutak. Obično se kaže sa ozbiljnim utrkažom i ozbiljnim osobom. U tom smislu, on sva pitanja velika nije otvarao bez preke potrebe i držao se jednog otvorenog, i samo je na njemu radio. Naravno, on je suptilno znao Hrvatska i Slovenija, pa šta oni misle, i prvi razgovor, ja govorim o tih prvi pregovor, gde on dobije izveštaje kakve su Hrvati u međusobnoj razmeni misli, da su, jeste, razumni ljudi, ali šoviniste, da li izmira govorimo o 15. godini, da ta razmena sa emigracijom u Londonu, Parizu, koja se vodi, još uvek je onako, sa kartonom, uzdržano, nikako sa velikom presijom, jel? Naravno, to je razumljivo pre svih velikih događaja i šta će biti, ali to nije bilo stidljivi ulazak u priču jugoslovenstva, nego samo pokušaj da se ispita teror. I oni kad su osetili da u Londonu imaju, onda su tamo i usilili rad, a za Francusku su angažovali dodatne snage, ne bili uspeli da kažemo, da promene tu stajnu tačku, jer ona mnoga da pitanja jugoslovenskog pokreće, pa samim tim, ja sam od ovih momente samo nekoliko godina ranije, gde se govori rušenje carstva, to svašta izaziva, da bi ne možda imati srušiti carstvo, pa prazno prosto da ostavite. To
znači nove karte, nove mape Balkana, uopšte Evrope, jugoistočne Evrope. Kako? A oni nisu veliki dogovorni kako to treba da reši. Mi se boje, jel? Jer u ratu sve te nešto izgubi svako. I koliko ćeš izgubiti? Jel? Nema nikakvog ispitivanja terena oko Skadra i Sarađevanja. To baš. U ovo vreme, znači samo je fokus Bugarska, tako zatvara pitanje Banata, mislim da dok se Rumunija i Grčka decidno ne izjasne da ne stvara probleme dodatno, jel? I sa Crnom Gorom, to što još 14. sve je to relativizovao, ne bili, da ne otvara nova poprišta i da ne stvara nove sukobe, nego da se drži na toj važnoj stvari u tom trenutku, jel? Hvala. Budući da imamo agendu koju bi trebalo da se držimo i naša pauza, ostaje samo veliko zadovoljstvo da se zahvalim profesorki Suzani Rajić na jednom inspirativnom predavanju i da najavim našeg novog govornika, dakle to je dr. Aleksandar Rastović. ukazati na neke osnovne obrise britanske politike i osnovne teze koje sam pokušao da iznesem u ovoj knjizi, a vezano za odnos Velike Britanije prema kosovskom djelovanju. Ja sam u ovoj studiji pokušao da iznesem nekoliko teza. Prva teza da je britanska politika prema kosovskom djelovanju bila izrazito turbulentsna, što je u skladu sa njenom opštom politikom, spoljnom politikom, a pre svega njenim balkanskim segmentom te politike, koja je, da tako kažem, bila prisutna kreirana u Foreign Office kroz čitav 19. vek, tačnije rečeno od negde 30. godine 19. veka sa pojavom jedne od, rekao bih, vrlo znamenite ličnosti britanske diplomatije, ali i političara, državnika, kao što je bio Lord Palmerston, koji u nekoliko navrata bio i predsjednik britanske vlade i ministar spoljnih poslova sa možda i najdužim stavima od 19. veka. On je, znači, udario te temelje turkofilske politike, koju je sa manjim ili većim izuzecima kroz čitav 19. vek, ali na početku 20. veka. I, znači, tokom balkanskih rata, ali na početku Prvog svjetskog rata sprovodili britanski kabineti, odnosno predsjednici vlada koji su u tom trenutku nalazili na čelu britanskih kabineta. Ono što sam posebno želeo da istaknem kroz ovu studiju jeste da jednostavno nije bilo razlike, suštinske razlike između, znači, stava konzervativne političke grupacije, odnosno konzervativaca. Vi znate da u Velikoj Britaniji, znači, političku scenu čine dve političke stranke, to su konzervativci i liberali, koji su tokom 19. veka smenjuju na političkoj sceni, odnosno da personifikaciju njihove politike čine dvojica, da kažemo, dva političara, odnosno koji su izrasli zaista ozbiljne državnike. To su s jedne strane Disraeli, koji je bio, znači, na čelu konzervativne stranke, i njegov politički oponent i suparnik, to je bio William Gladstone, znači vođa liberala. Kada se radi o odnosu prema Balkanu, odnosu prema Turskoj, tu nije bilo razlika. I jedni i drugi su se, znači, suštinski zalagali za očuvanje Turske kao najbolje, rekao bih, brane, odnosno prepreke prodoru ruskog uticaja na području Balkana, odnosno prema Turskoj, odnosno prema Bosforu i Dardanelima, odnosno Toplom moru. Ta njihova politika se, znači, reflektovala i na prostor Kosovskog vilayeta, koje je trebalo sačuvati u okviru turskog
Znači, to je jedna moja, da kažem, teza koju sam pokušao analizirajući dokumenta, a rekao bih, uspeo sam da pregledam dosta relevantnih dokumenta, odnosno arhivske građe, britanske provenijencije, što znači u arhivu Foreign Office, odnosno Britanskog ministarstva spoljnih poslova, što u okviru, znači, državnog arhiva Public Report Office, ali jednog posebnog segmenta, a to je arhiv britanske štampe, odnosno njihova velika Colin Dale Newspaper Library, koja, za eto, kao jedan kuriozitet, odnosno jedna zanimljiva informacija, u toj biblioteci u Londonu se nalazi, znači, sva štampa, znači što ostavska, što britanska štampa, ali tu možete naći svoju evropsku štampu i štampu svih, znači, zemalja, što je jedan kuriozitet da se na jednom mestu, znači, nalazi štampa tokom kada se radi o 19. veku, mislim, praktično svih zemalja sveta. To je jedan bogat rezervoar vrlo zanimljivih informacija koje su meni, da tako kažem, omogućile da steknem jednu sliku i da, između ostalog, iznesem tu tezu. Znači da je to s jedne strane izrazito turkofilska politika. Druga moja teza, koju sam pokušao da kroz ovu knjigu iznesem, jeste da je postojala velika naklonost Britanaca, odnosno zvanične politike prema albanskom nacionalnom pokretu, odnosno njihovoj ideji stvarne albanske države, koja će se u prvom redu reflektovati kada dolazi do formiranja Prizrenske lige, jer pored uticaja naravno Austro-Ugarske na formiranje ove organizacije, odnosno nacionalnog pokreta Albanaca, svakako značajnu ulogu na osnovi dokumenta koji sam ja uspeo da pregledam, jeste, znači, veliko uloga Velike Britanije. Znači, s jedne strane izrazito turkofilska politika, naklonjenost prema Albancima i treća teza koju sam pokušao da iznesem jeste uzdržanost prema Srbima, iako moram da kažem, istine radi, da kroz ove dokumente koje sam pogledao, a radi se o velikoj diplomatskoj prepisci, znači britanskih diplomatskih predstavnika na Balkanu, vi znate da su oni imali svoje vrlo razgranate diplomatsku mrežu, što naravno u Srbiji, što u Bugarskoj, ali i na prostoru evropskog dela Turskog carstva, znači imali su svoje konzule, vicekonzule, u Skopju, u Prizrenu, postoje znači britanski konzulat u Prizrenu, u Solunu, Bitolju, i na osnovu tih diplomatskih izveštaja njihovi predstavnici vrlo precizno beleže velike progone koji su, znači koje hrišćansko stanovništvo, u konkretnom slučaju srpsko stanovništvo, trpelo od strane razgovaranih albanskih komita, bandi, tih raznih neregularnih trupa, koji su imale prećutnu saglasnost zvaničnih srpskih vlasti. Znači, činjenica je da su oni veoma to precizno beležili, praktično skoro svaki diplomatski izveštaj govori o tome, znači o velikom progonu srpskog stanovništva. Jedan segment ove knjige i nosi naslov, znači britanska politika prema progonu uglednih predstavnika srpskog naroda na prostoru Kosovskog vilajeta. Mi svi dobro znamo, ako se obračunate, ako iskorenite političku, ako iskorenite intelektualnu, kulturnu elitu jednog naroda, onda je lako taj narod asimilovati, onda je lako taj narod gubi svoje korene, nacionalne korene. Čuveni su progoni, znači, o čemu između ostalog britanski konzul u Prizrenu, John govori, uglednih predstavnika, znači, srpskog naroda, profesora prizrenske bogoslovije, rektora između ostalog Kostića, Đorđa Kamberevića, itd. Radi se, znači, od 80. godinama do 19. veka. Prema tome, oni vrlo precizno beleže sve te incidente, tako nazovem, i obaveštavaju Foreign Office, ali Foreign Office, ovo što je kolegica Suzana rekla, jedna je situacija na terenu, znači, a druga je ono što se kreira politika u centrima moći. Nažalost, u mnogim slučajima nisu prihvatali u dobroj meri, znači, te rekao bih, objektivne izveštaje koje su dolazili sa terena. Prema tome, da završim s ovim, ta politika jeste turkofilska, naklonjenost prema Albancima i uzdržanost prema srpskom stanovništvu. Ono što sam takođe u ovoj knjizi pokušao da pokažem jeste uloga britanske štampe kao važnog faktora u kreiranju britanske spoljne politike. Britanska štampa je takođe veoma pomno beležila situaciju na prostoru Kosovskog vilajeta. Pored toga što generalno oni opisuju da je tamošnja situacija veoma trusna, vrlo napeta, da jednostavno dolazi do čestih incidenata, ali progona hrišćanskog stanovništva
stanovništva koja znači mora da se iseljava u najvećem broju slučajeva na prostore najpre Kneževine, zatim i Kraljevine Srbije. Početkom 20. veka interesovanje britanske štampe da se radi o prostoru Kosovskog vilayeta usmereno je između ostalog i na pokušaje velikih sila da se izvrše reforme, sve u kontekstu znači one čuvene reforme iz krajem 1902. i 1903. godine, onaj Teferovski patent, zatim Nefterški program reforme, tako je. I naravno na onaj lanac ustanaka Albanaca u 1905. 1906. 1910. čuveni ustanak, zatim Alesarski ustanak i tako dalje. I velika, da tako kažemo, veliki fokus interesovanja jeste pre svega Balkanski ratovi, odnosno prvi Balkanski rat. I tu moram da kažem, istine radi, da su veliki, to sam pokušao u knjizi da pokažem, najznačajniji britanski listovi slali svoje dopisnike na prostor Balkana. Bili su to specijalni vojni izveštači, odnosno ratni dopisnici sa lica mesta, koji beleže, znači, ratne operacije, ulazak, na primjer, srpske vojske 1912. godine, znači, u Skoplje i u ostale gradove na prostoru Kosovskog vilayeta, odnosno Kosova i Metohije. I u najvećem broju slučajeva ti izveštaji su dosta objektivni. Tamo se piše u tim člancima o hrabrosti srpskog vojnika, o jednom korektnom odnosu srpske vojske prema domicilnom stanovništvu, a da naravno bilo je i onih izveštaja koji su bili vrlo pristrasni i koji su govorili znači, o tome da srpska vojska vrši progone stanovništva, da se ubija muslimansko stanovništvo, albansko stanovništvo i tako dalje, ali na osnovu one građe, odnosno onoga što sam ja uspeo da pogledam, imam uvid, mogu slobodno da kažem da je dosta objektivna slika data o tadašnjoj situaciji. I u poslednjem segmentu knjige dao sam, a u kontekstu ovih novih revizionističkih tokova s kojima smo suočeni, dao sam znači, jedan pregled pisanja evropske, a pre svega anglosaksonske historiografije o problemu Kosova i Metohije, počeo od znači, Noela Malcolma, Mirande Vickers, pa do Christophera Clarka, koji se takođe u ovoj knjizi koji je izazvala buru u našoj historiografiji, između ostalog da se osvrnuo na prostor Kosova i Metohije. Oni su se, i Noel Malcolm i njegova knjiga Kosovo, kratka istorija, predstavlja jednu vrstu paradigme, jednog neobjektivnog, nenaučnog pristupa proučavanju kosovske problematike, uz selektivno korišćenje istorijskih izvora, određene, znači, historiografije, odnosno historiografskih radova, što nije dobar pristup, ali naravno ja sam želeo da pokažem i taj ugao gledanja na kosovsku sliku. I da na samom kraju još nakon ponovim. Osnovna teza koju sam pokušao da iznesem u svojoj knjizi jeste da je Velika Britanija bila i kako zainteresovana za prostore Kosovskog vilayeta, naročito nakon 1903. godine. Ona je do tada, znači, sve svog interesovanja u spoljnoj politici usmeravala neka druga prostore Srednjeg istoka, Dalekog istoka i tako dalje. Sve više se vraća na prostor na Balkanu. Njena politika prema Kosovskom vilajetu znači izrazito turkofilska, izražena naklonost prema Albancima i svojevrsna uzdržanost prema Srbima i srpskim nacionalnim interesima u tom području. Ja vam se zahvaljujem i Gospodine, ja samo dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi, pošto vi se sad bavite pretežno britanskim arhivima. Prošle godine, kad ste bili ovde, pitala sam vas za Bečki arhiv, kad će on doći na red u vašem istraživanju? Znate šta, ja sam usperio na istraživanje britanske politike. To je moja sfera interesovanja, a naravno naši kolege se bave i segmentom Austro-Ugarske, posebno imamo sedenu plejadu, zaista vrlo ozbiljnih mladih kolega koji se bave odnosno drugih velikih sila. Ali ne samo velikih sila, ja mislim da je za nas veoma značajno da imamo i poglede, na primjer, Albanaca. Ima nekoliko mlađih kolega koji se uče albanski jezik i koji su, eto, bit će upućeni da istraže i taj segment, znači, albansku komponentu. Ne samo znači da imamo odnos velikih sila, Velike Britanije, Suzana se bavi i Rusima, znači imamo kolege koji se bave nemačkim pogledom, znači Austro-Ugarske poglede, da malo vidimo i tu drugu sferu, odnosno Albance, kako oni gledaju sferu. Tako da mislim da je to možda neki pravac u kome treba naša historiografija u narednom periodu da se bude usmeriti.
pitanje, rekli ste da Orjen Opus ima svoju politiku, koja je razumljiva, vode se svojim uskim interesima, naravno, to je sve potpuno jasno, ali opet s druge strane tu su objektivni izveštaji, tu su ljudi na terenu, tu su konzuli koji su svesni, vide šta se dešava, znači to nije 1 godina, 2 godine, govorimo o dugogodišnjem, decenijskom... Pa to je ona disproporcija, ovo čemu je koleginica Suzana Strava govorila, znači mi smo suočeni s jednim rascetom. S jedne strane imamo, pazite, tadašnji diplomatski predstavnici su bili vrlo ozbiljni, to su bili ozbiljni ljudi koji su znali nekako stranih jezika, koji su imali jednu široku kulturu i oni su imali zaista jedan, rekao bih, realan uvid u situaciju na terenu. A onda kada dođu izveštaji gore, onda postoji jedna određena matrica na osnovu koga se kroji politika. I znate, vrlo je teško, to su velike sile, one ne menjaju svoju politiku na 5-10 godina, to su strateški interesi koji su, da tako kažemo, održavaju se nekoliko desetina ili stotina godina i vrlo teško je promeniti tu politiku. Kad se tiče odnosa Britanaca, tu je, ja nisam teo da ulazim u taj segment, vrlo značajna komponenta te politike čini ta rusofobija kao poseban fenomen u okviru britanske spoljne politike, o čemu je svojevremeno pisao i nažalost sad već naš pokojni akademik Morodek Mečić sa onim izvanrednim tekstom u Ninu iz 2010. godine, znači u odnosu srbofobije i srpskog nacionalizma. To je jedna, rekao bih, paradigma koja je to trajala sa manjim i većim recimo kroz čitav 19. vek i kroz najveći deo 20. veka. Jako je teško promeniti znači jedan određeni pravac, ustavni pravac, bez obzira na sve te objektivne informacije koje dolaze sa terena. Poštovane koleginice i kolege, najprije da zahvalim organizatorima na ljubaznom pozivu. Tema o kojoj ću govoriti do sada je malo gotovo neistraživana u srpskoj historiografiji, tako da su podaci koje ćete čuti u stvari i nešto najnovije što imamo. Rezultati su nastali kao deo istraživanja obavljenih kako u srpskim, tako i u bugarskim, nemačkim i austro-ugarskim arhivima korištenjem njihovih izvora. Najprej da definišemo sam pojam ratnog zarobljenika. Pod ratnim zarobljenicima podrazumevamo pripadnike oružanih snaga jedne vojske koje zarobe pripadnici oružanih snaga druge vojske koja se sa tom vojskom nalazi u sukobu. U Prvom svetskom ratu sudbinu ratnih zarobljenika delio jedan okean od oko 8 miliona ljudi koji su pripadali svim zaraćenim stranama, kako centralnim silama, tako i silama Antante. Prema tome koliko ih je gde bilo, možemo da vidimo sa ovoga slajda da ih je najviše bilo u Rusiji, nešto manje od 3 miliona, zatim u Nemačkoj oko 2,5 miliona, a u Bugarskoj oko milion i tako dalje, dok je Srbija do 1915. godine uspela po nekim podacima koji su, možemo reći, maksimalistički, da zarobi oko 70.000 austro-ugarskih vojnika. Poslednji podaci o njihovom broju precizni srpske vrhovne komande koju imamo iz decembra 1914. godine bili su nešto veći od 55.000. Kao što smo već rekli, u zarobljeništvu su se našli i vojnici Antante i vojnici iz lagera centralnih sila. Neke od njih, kao što je ovdje slučaj sa austro-ugarskim ratnim zarobljenicima u Rusiji, sudbina je dovela čak do Sibira, dakle, imali su i to iskustvo upoznavanja sa nepreglednim prostranstvom u kome da nije bilo rata, verovatno nikada u životu ne bi kročili. Ovo je slika austro-ugarskih ratnih zarobljenika u Srbiji u jesen i zimu 1914. godine, koje čuva naš trećepozivac ili popularni Čiča, kako su ga zvali austro-ugarski zarobljenici, inače
ove čiče da se nasmete, naši treće pozici su starosne dobi od 37 do 45 godina. Što se tiče ratnih zarobljenika prema državljanstvu, u zarobljeništvu je bilo najviše Rusa. Nakon toga bili su državljani Austro-Ugarske imperije, 1.200.000 Nemaca, 600.000 Italijana, 500.000 Francuza i ono što je za nas bitno, kako će se vidjeti iz ovog mog predavanja, nešto preko 220.000 srpskih državljana. Rat je stvarno bio svetski, iz čega se najviše može zaključiti na osnovu ove fotografije. Ovo su ratni zarobljenici Antante koji su zarobili Nemci, gde se pored religijskih, pored etničkih mogu vidjeti i rasne razlike koje su bile među njima. Položaj ratnih zarobljenika regulisala je Haška konvencija o ratovanju na Koču iz 1907. godine, inače inicijator sazivanja obe Haške konferencije 1899. i 1907. bio je ruski car Nikolaj II. Romanov i glavni cilj tih konferencija bio je da se donesu pravila po kojima će rat da se humanizuje i po kojima će se ljudska stradanja svesti na što je moguće manju meru. Delovi Haške konvencije koji su se odnosili na ratne zarobljenike iz 1907. godine počinjali su rečima da ratni zarobljenici jesu u vlasti neprijateljske vlade, a ne pojedinaca ili jedinice koja ih je zarobila, što je to do tada najčešće bio slučaj, i da sve njihove stvari osim oružja, konja i vojne dokumentacije ostaju njihova svojina. Naravno, ovo drugo pravilo se najmanje poštovalo i ono je njegovo kršenje čak bilo tolerisano i od svih komandanata, prosto nisu želeli da sitno zadovoljstvo da uskrate svojim vojnicima. Mi se sećamo one scene iz filma Marš na Drinu, kada izvode onog bosog austro-ugarskog Feldwebela i kad pita major gde su njemu čizme, naravno odgovor je bio Živojin Smača i tako dalje. Znači, dešavalo se to i u srpskoj vojsci, dešavalo se i kod izuzetno disciplinovane nemačke vojske, ima dosta izveštaja iz ofanzive iz jeseni 1915. kako su se pljačkaški ponašali nemački vojnici ovde u Srbiji. Konvencijom je bio regulisan položaj i pitanja vezana za to kako su bili smeštaj, korištenje zarobljeničkog rada, religiozna prava, ishrana, odevanje, pošta, puštanje za slobodu i naravno oficiri su imali poseban tretman, dobijali su posebnu hranu, bili su oslobođeni od svakog rada i morali su biti obezbeđene posebne prostorije odvojene od podoficira i ostalih vojnika. Bila je dozvoljena i razmjena pošte, ovdje otprilike vidimo kako je to izgledalo. Zarobljenička pošta bila je oslobođena svih prevoznih i podvoznih taksi, znači slala se besplatno, a centar razmjene bio je u Bernu, gde je bilo i sedište Međunarodnog crvenog krsta u Švajcarskoj, tuda su išli paketi i pisma između zaraćenih strana. Ovdje možemo vidjeti kako se poštuju verska prava ratnih zarobljenika. Ovo je logor Mauthausen od vremena kada je bio italijanski logor, znači od sredine 1915. godine. Ovo je također jedna interesantna fotografija, jedno svjedočanstvo o poštovanju prava muslimanskih ratnih zarobljenika u Nemačkoj. Za njih je bio formiran jedan poseban logor nedaleko od Berlina i sagrađena je i ova džamija, čiji je najveći donator bio nemački car Wilhelm II. Naravno, iza toga su se krile i neke tajne namere, Nemci su dobrim tretmanom želeli da pridobiju ove, pre svega kolonijalne vojnike, francuske i britanske, i da ih upotrebe za podizanje ustanaka na teritorijama koje su kontrolisale Velika Britanija i Francuska u kolonijalnim carstvima. Naravno, od toga nije bilo ništa jer su imali mnogo veće iskustvo u smislu pacifikacije toga terena. Kada govorimo o broju srpskih ratnih zarobljenika, evo ovdje imamo podatke relativno precizne iz izvora zemalja centralnih sila.
Prema ovome, u Austro-Ugarskoj se našlo u periodu čitavog rata nešto preko 154.000, u Nemačkoj 28.700 i u Bugarskoj nešto manje od 40.000, što ukupno daje cifru oko 222.000 srpskih ratnih zarobljenika za čitav period rata. Izvinite, molim samo, to se slaže sa onim brojem što ste malo rekli u zarobljeništvu je bilo oko 220 srpskih, je to taj podatak? Znači, tri su glavna perioda u kojima odlaze u zarobljeništvo srpski oficiri, podoficiri i vojnici. Prvi period je period ofanziva na Srbiju u leto jesen 1914. godine, kada prema zvaničnim podacima koji su sistematizovani do septembra 1915. godine u rubrici Nestali, Srpska vrhovna komanda prijavljuje 45.159 ljudi i u Austro-Ugarskom i u srpskom slučaju u suštini ova oznaka Nestali se u 99% slučajeva odnosi na ratne zarobljenike. Drugi period je period ofanziva centralnih sila, kada po grubim nemačkim procenama u zarobljeništvo odlazi 174.000 njih. Čuli smo već podatak da je na hrani srpska vojska krajem septembra imala 404.020 pripadnika, što znači da je 42% svih pripadnika srpske vojske u tom momentu otišlo u zarobljeništvo. I treći period je period između 1916. i 1918. To je period Solunskog fronta, kada u zarobljeništvo odlazi manji broj njih. Na položaj ratnih zarobljenika, naročito na početku rata, uticala je mržnja širena ratnom propagandom. Evo ovdje vidimo neke propagandne plakate iz pera novinara austro-ugarskih i nemačkih. Naravno, ova donja karikatura je opšte poznata, to je pokrit sa kojima su austro-ugarski vojnici odlazili u rat, Derbijan uz Šterbijan, Srbija mora umreti. Naravno, posledice te mržnje bili su zločini kako prema civilnom stanovništvu u Srbiji, tako i prema ratnim zarobljenicima. Ovdje treba reći da je prva veća skupina srpskih ratnih zarobljenika u Austro-Ugarskoj bila prikupljena posle neslavne bitke na Čevrti, kada se, prema podacima koje je objavio Crveni krst, u zarobljeništvu našlo nešto preko 7.500 ljudi, od čega u Austro-Ugarskoj, od čega 5.188 onih iz 13. i 15. pešadijskog puka, dakle iz Timurske divizije prvog poziva. Kako se postupalo sa ovim ratnim zarobljenicima? Oni su najprije odvođeni u etapne logore koje su se nalazili u samoj blizini fronta. Ti etapni logori su uglavnom bili obične ledine ograđene bodljikavom žicom i dalje su tovarani na željezničke vagone i upućivani uglavnom na sever Mađarske. Ti etapni logori nalazili su se i u blizini većih željezničkih čvorišta i u prvom periodu jedan od takvih logora bio je i Arad, koji je prvo bio etapni sabirni logor za ratne zarobljenike, a u isto vreme i internistički logor za srpsko civilno stanovništvo sa teritorija istočne Bosne i Hercegovine i Srema i Banata. Ovdje možemo vidjeti otprilike kakvi su bili uslovi u tim etapnim logorima. U tim prvim mesecima rata naročiti haos predstavljao je transport ratnih zarobljenika u ovim zatvorenim železničkim vagonima, pošto za ogromnu količinu ratnih zarobljenika nije bila spremna nijedna zaraćena strana. Dešavalo se da ratni zarobljenici po 3-4 dana provedu u ovim vagonima zamandaljeni, bez ikakve hrane, bez vode, bez mogućnosti vršenja osnovnih higijenskih potreba, tako da se u toku samog transporta dešavalo da veći deo njih podlegne tim uslovima. Uglavnom, krajem 14. i 15. godine iz ovih etapnih i prolaznih logora najveći deo srpskih ratnih zarobljenika iz severne Ugarske se premešta u logore na teritoriji Austrije i u ovom periodu
ovdje vidimo kako izgledala Aradska tvrđava. Najveći logori, kao što smo vidjeli, jesu Mauthausen, više manjih logora, Nežider, Nežmeđer i tako dalje. Nežmeđer je najinteresantniji, pošto kad su tamo došli srpski ratni zarobljenici, dočekala ih je prazna ledina i oni su ove barake morali da podižu sami. Pošto je već bio novembar, decembar mesec, u takvim uslovima dobar deo njih je takođe podlegao. Tako da se može reći da su ovi zarobljenici iz 1914. godine imali i najtežu sudbinu. Najveći logor za srpske ratne zarobljenike u tom prvom periodu bio je logor Mauthausen, u kome ih je bilo oko 14.000. Krajem 14. na 15. logor je bio zahvaćen epidemijom pegavog i trbušnog tifusa. U januaru 15. u proseku je umiralo 186 ljudi dnevno i posljedice toga su bile da od 14.000 srpskih ratnih zarobljenika u Mauthausenu do proleća u životu ostane svega njih oko 2.000. Posle čega je Mauthausen od velikog srpskog postao veliki italijanski logor. Naravno, ovdje, da budemo objektivni, treba reći da su istu sudbinu doživjeli i austro-ugarski ratni zarobljenici u Srbiji. Oko 30.000 njih također je podleglo epidemiji pegavog tifusa. Kao što smo već rekli, najveći broj srpskih ratnih zarobljenika dolazi tamo nakon ofanzive u jesen i zimu 1915. godine. I otprilike ovdje možemo vidjeti kako su izgledali ti srpski ratni zarobljenici koji su zarobljeni prilikom povlačenja preko Crne Gore i Albanije. Nakon toga, najveći logori za srpske ratne zarobljenike postaju logori u nemačkom delu Češke, to su Braunau koji ovdje vidimo, Heinrichsgrün ili Jendrihovce u kojem se u jednom momentu našlo oko 35.000 srpskih ratnih zarobljenika i logor u Ašaku na teritoriji Austrije. Iako su ovi ratni zarobljenici došli u logore koji su već bili sređeni i opravljeni, najveći problem za njih bila je velika nestašica hrane koja je zavladala u zimu 1916. i 1917. u Austriji i Nemačkoj, pre svega zahvaljujući britanskoj kontinentalnoj blokadi, tako da one nisu imali za sopstveno stanovništvo i vojsku, a kamoli za srpske ratne zarobljenike, pa najveći deo ljudi koji su već bili izmučeni trapacima kroz Albaniju, ovde umire od gladi. Na proleće 1917. godine ljudi su počeli da se hrane mladim lišćem i da čupaju travu da bi utovili glad, tako da je zbog toga dolazilo do zamršenih creva i evo ovdje vidimo otprilike jednu od tih posljedica. Veliki broj srpskih ratnih zarobljenika našao se i u Nemačkoj. U Nemačkoj su bili stacionirani u nekih 47 vojničkih i jednom oficirskom logoru. Evo ovdje vidimo otprilike kako su izgledali ti logori u Nemačkoj. Oficirski je bio u Trieru i u njemu se nalazila svega 4 srpskih oficira, dok su najveći logori sa više od 1000 srpskih ratnih zarobljenika bili Stargard u Pomeraniji, Lambsdorff, Neuhammer na Pfeiffer, Parchim, Königsberg, Kulm i tako dalje. U Nemačkoj su imali najbolji položaj. Nemačka je stvarno do perfekcije, koliko se to moglo u ratnim uslovima, dovela brigu o ratnim zarobljenicima i o tome da je tretman bio dobar, govori izuzetno niska stopa smrtnosti u poređenju sa recimo Austro-Ugarskom i Bugarskom među srpskim ratnim zarobljenicima u Nemačkoj, koja je iznosila svega 6%. Evo ovdje vidimo prilike iz Königsberga neke detalje iz logorskog života. I u Bugarskoj se našlo oko 40.000 njih i ovdje je veliko utjecaja na tretman imala mržnja, širena ratnom propagandom. Bugarski oficiri su svojim vojnicima govorili da srpski oficiri Bugare ne zarobljavaju, da muče i ranjenike
Da budemo iskreni, ista propaganda prema bugarskim vojnicima širena je i u srpskoj vojsci. I ono što je karakteristično, najveći broj srpskih vojnika do bugarskih logora transportovan je pešice. I da paradoks bude veći, baš zahvaljujući tome što su se nalazili na čistom vazduhu, smrtnost je bila mnogo manja nego u Austro-Ugarskoj. Najveći logori toku 1915-16. godine su Sofija, Sliven, Plovdiv, Mihajlovgrad, Stara Zagora, a oficirski logor Haskovo. Od 1917. godine Bugari već Srbe šalju i u severoistočne oblasti, pošto Rumunija nije predstavljala više veću opasnost, pa sada postaju i logori u Lomu, Šumenu, Vardu, Burgasu, Rusevu i Gabrovu logori za srpske ratne zarobljenike, dok je njihov rad korišćen i u rudnicima Pernik, Bogov Dol i Platnanica. Ovdje vidimo dvojicu srpskih oficira. Posle svega ovoga što se izdešavalo, a treba reći da je u Bugarskoj najveći problem bio nehigijena i nedostatak medicinske pomoći. Imamo podatke iz 1. februara 1917. koji su javno objavljeni u stanju i vidimo od one cifre od 222.000 da se na licu sada nalazi nešto manje od 155.000 ljudi. Naravno, nećemo zaključiti i prejudicirati da je čitava razlika da se odnosi na pomrle. Jedan deo bio je između 6.542 srpska ratna zarobljenika i civila koji su razmenjeni u tom periodu. Jedan deo njih koji su bili poreklom iz Makedonije odmah 1914. godine se deklarisao kao Bugari i njih oko 3.000 pušteni su preko Rumunije da odu u Bugarsku i njihova sudbina nije bila Bog zna koliko slavna. Rumuni su ih tamo zadržali u karantinu. U karantinu se pojavio tifus i od tog tifusa od njih oko 3.000 svega 800 je došlo do Bugarske. Prijavilo se tamo kao dobrovoljci u bugarsku vojsku i u sastavu makedonske divizije oni su učestvovali u napadu na Srbiju. Podaci o stradalima. Ministarstvo vera Kraljevine se nakon rata popisivalo pre svega vojnička groblja i došlo se do 23. godine do neke cifre od 51.545 stradalih, a kasnije kada je uračunati broj stradalih civila, kasnijim istraživanjima do 30. godina stiglo se do ove druge cifre od 72.553 stradala srpska ratna zarobljenika ili internirca. Iza ovih stradanja ostali su veliki memorijali u Jendrihovicima, ovdje vidimo na teritoriji današnje Češke, ovdje vidimo spomen kamen iz Malštauzena, ispod kojeg je sahranjeno 1662 Srba. I ovo je interesantno spomenik Königsbrücke, spomenik je podignut u Nemačkoj za vreme rata. Podigli su ga srpski ratni zarobljenici, ali su podizanje spomenika prilozima pomogli i nemački vojnici iz samog logora i nemačko građanstvo iz grada Königsbrücke. Najveći broj srpskih ratnih zarobljenika vratio se kući krajem 1918. i početkom 1919. Prema podacima koje daje sovjetski demograf Boris Urlanis, znači od ukupno 222.000 njih, oko 60.000 je stradalo i sa stopom smrtnosti od 27%. Srpski ratni zarobljenici su posle rumunskih ratni zarobljenici sa najvećom stopom smrtnosti u Prvom svjetskom ratu. Ja sam imao toliko, pa ako imate nekih pitanja, stojim na raspolaganju.
Generalno, tortura je najviše bilo u toku samog sprovođenja i naravno dešavalo se, pošto su te logore čuvali ili treće pozicije ili elementi koji nisu za borbene jedinice, znači ljudi devijantnog ponašanja, na nivou incidenta da se tako nešto desi. Naravno, o pljačkanju zarobljenika smo govorili, ali generalno od momenta kada su došli u logor neke značajnije torture prestajenice. Naravno, do tortura je dolazilo u slučaju bekstva. Bekstvo se kažnjavalo u zavisnosti od toga gde su se nalazili ili prelaskom u kažnjeničke logore, odlaskom na rad u otežanim uslovima, dakle u rudnicima, ili čak na prvu liniju fronta gde su radili na kopanju rovova i tome slično, ili imamo situaciju iz Bugarske gde bi zarobljenici koji su uhvaćeni u bekstvu bili streljani na licu mesta, njihova porodica raseljena, imanje konfiskovano u korist bugarske države, a kuća spaljena. Inače, kada govorimo o Bugarskoj, to je jedna strana medalje, imamo i drugu, tamo je bilo dosta ovih slavjanofila među oficirima. Oni su zbog straha od prelaska na stranu protivnika ostavljani uglavnom u pozadini i vršili ove dužnosti u logorima. Tako se dešavalo da je jedan stari pukovnik, ruski đak, oko 1000 srpskih ratnih zarobljenika pustio iz logora i rekao im da idu kući. Bugarska je u ovom periodu snimila jedan film, Kradec na Praskove ili Kradilac Bresanka, izuzetno popularan, kod njih u kojem igra inače Rade Marković, tako da toplo preporučujem da se isto pogleda taj film kao jedan deo svedočanstava o tome. Znate, malo pre smo čuli 118.000 ljudi da se treba posle Prvog svjetskog rata javlja potreba, znači za 118.000 ljudi njihove porodice traže, ne znam gde se oni nalaze. Ja sam pratila, vi ste rekli na početku, znači 222.000 je bilo otprilike zarobljenih, a stradalih je bilo između 51.000, 565.000, 72.553. Da, ovo je sad civilno. Znači imate civilne internirce koje ja nisam istraživao. Šta je sa ostatkom? Znači mi imamo onih 222.000? Oko 160.000, nešto manje se vratno. U suštini, znači od februara 17. godine počinju da stižu paketi Crvenog krsta, poboljšava se ishrana, posle toga se stopa smrtnosti drastično smanji. Ali ovdje govorimo o tome da 118.000 ljudi ne zna se, imate... To je rekao Mile Bjelajac, ja to nisam. Ali imate, ja samo izvinite, vi imate ovdje informacije tačno 160.000 ljudi koji su vratili kuće. To su ljudi koji se traže, ti ljudi su u jedinicama, ne zna se evidencija gde su. Ti ljudi su umrli, ti ljudi su zarobljeni, dešava se da majka koja ne zna za oca traži sina i da otac traži sina. Znači, pitanje je koliko je. Neki tačni podaci su ovi koji se ne završavaju na okrugle broje. Sve ostalo su vam znači proces. A ima decu u tim Molim? Ima. Ima dece, sad naravno zavisi šta smatrate pod decom. Dece ima kod interniranih porodica, pre svega civilnih, naročito ovih sa teritorije Austro-Ugrske, to idu čitave porodice sa decom. Dalje, prema srpskom vojnom zakonu, u redove poslednje odbrane ulazila su lica od 17 do 20 i od 45 do 50 godina. Ta lica od 17 do 20 koja su po srpskom zakonu vojni obveznici, koje takođe austro-ugarski i nemački i bugarski vojnici tamo skupljaju i šalju u logore, mogu da potpadnu pod tu kategoriju dece. I takođe deca se rađaju u logorima i to se dešava. Kako se deca vladaju? Dolaze internirane trudne žene, dešava se ljubav između vojnika, interniranih civilki, između stražara i civilki, dešava se silovanje.
ali gle, deca se uglavnom rađaju, pa smo kod toga, ajde da i tu činjenicu kažemo, nakon proboja Solunskog fronta, kroz Pirot je prošla, na teritoriji Ćustendila se zadržala 117. francuska kolonijalna divizija, koje su sačinjavali Senegalci i Marokanci. U Pirotu manje, ali u Ćustendilu i do dan danas možete da sretnete crnačke fizionomije. Još? Ako nema više pitanja, zahvaljujem se kolegi Neku.